Lingap mo, panibalaming biyemi. King lingap mo, maligayang San Jose. Namdam ka sa kami at maminatan, bankamtan ming kapayapan. King Nazaret, pambening Juan Naviret, King Nazaret, maligayang San Jose. Niño Jesus, yang sinesemu, King mit mong lugod, tune ka pintalaingat ning sulod. Kasimplian, kalulong karpintero, King kasimplian, maligayang San Jose. Obrang mayabing depat mo, obrero ning Ginoo, obra't panalangin dinabunbu. Naniwala ka, King Diyos at pangakuna, meniwala ka, maligayang San Jose. Maestra ning panalangin, makiramdam kesa, at tukiking abos ning Diyos ipan. Maestra ning panalangin, makiramdam kesa, at tukiking abos ning Diyos ipan. Mapilang kapabaluan, king pamamukulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulod face mask, pachelul walong munta pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali, kabang manenaya king pila palug pisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka nung upisamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan, inke kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangit turo na ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan tayo ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon tala ding ashers para duangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan in ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iyat-yat labing adwang gamat o palad para king pamananggap hostya.
ela pa mo malyaring uman, apisan, putal nandeng anggang malayamahit, king pisambal. Kay ba't ni Misa, kakalingwan ni balik, deng kaya kayong contact tracing form. Lingap mo, panibalaming biyemi. King lingap mo, maligayang San Jose. Namdam ka sa kami at maminatan, bankamtan ming kapayapan. King Nazaret, tambeling Nazaret, King Nazaret, maligayang San Jose. Niño Jesus, yang sinesemu, King mit mong luho, tune ka pintalaingat ning sulu. Kasimplian, kalulong karpintero, King kasimplian, maligayang San Jose. Obrang mayabing depat mo, obrero ning Ginoo, obra't panalangin di nabunbu. Naniwala ka, King Diyos at pangahuna, meniwala ka, maligayang San Jose. Maestra ning panalangin, makiramdam kesa, at tugiking awos ning Diyos ipa. Maestra ning panalangin, makiramdam kesa at tugiking awos ning Diyos ipa. Pangandyan tayo ing orasyon, kilagyon ing igpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo papabalwane ing Birhen Maria, at kinagliya lalang ning banal Espiritu. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipaning Ginoo, malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ing divino verbo, may katawan niyang tao. At may kisaut ya kay katam. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apangay tuliran,
nabangnan ng pema kung ng sa Kristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tamo. Tapukanan mo sa akong grasya, ginuming Diyos, king kaladwang mo. Arampat king pamamalita ng anghel, akilala mi ing pamikatawa ng taong Heso Kristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligaya ning pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Heso Kristo. Amen. Ligaya king igpa at king anak at king banalay espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa at king anak at king banalay espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa at king anak at king banalay espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Kilagyo ning igpa, ampon ning anak, ampon ning banalay espiritu. Iyanasa. Maya payabak po, ngini po magmulaya ang nobena kang Patriarka San Jose kay katamong patolonan. Talakad tapo. King lagyo ng igpa, ang po ng anak, ang po ng Espiritu Santo. Amen. Pamanising kasalanan. Ginoo kong Jesucristo, sa salpantayanan daka at panaligan, manggang palsiltan lakwas king sablang nano. Patawaran mo po ing sabla kong kasalanan, at angwan mo na ako kening sukulan ning kasalanan at karalumduman. Aslagan mo ko king sala ning malmong grasya, bara ka nga suywan ang ponaporyan, manggaman king alanganga, yanasa. Panalangin Algaldo King Diosib pa. Lubos mayupaya at alanganggang Diyos, ipa na ning pakalulu, at Diyos ning sablang tula. At kinguli ning tune mong pamamalikid king ikakayap ning tao. Inari mo pong depatan, king ing kababugtungan mong anak, mi katawan niyang tao, king kalinis-linisan ng Atsan Mariang kasantusan-tusan, king kayo payanan ning mataloktok mong kabyasnan, pinili ming pepaygit karing sablang lalaki, ing Patriarkang San Jose, baming maging tune, esposo, ning indong birhen, at king lubos, apamanupad, king katungkulan ning meto nga tunig pa, iningat ni ing anak mo. O Diosib pa, at kinguli nito pigkaluban ming dakalagrasyo, at ngeni ti mepo pe panuknangan king banwo, king matuluktok ka trono ning ligaya. At antening iting kanunwanan, asanto, tune kang patulunan, ipanigapu ko po keka, king balikdan mo ko, king alanganggang, kayap mo, ipatawad mo ang kasalanan ko, at layan mo kong iuli king sampat ang maging panibata nitang alanganggang tula. Kapigaganakan king mumunang aldo, lukluktan mo ko. Kasalpantayanan, San Pablo sa Sabiano, king ing taong mapangaintuliran, mabibiyo king kasalpantayanan. San Jose tunay ang taong mayop, may pili ang migit karing sablang lalaki, ban maging talaingat ning induning Diyos. May piliyo uling matibe ingkayang kasalpantayanan. Dapat iting pangapili, makidwang makapasubaling tetagan at sikanan lub, ban lubos maniwala king kalinisan ng Mario. Inyang milam nanyo king pungo lalilong na ning Espiritu Santo, makidwang kasalpantayanan,
king ing tubod ning Dios, ya king lalabangan ding animal, at ding mumuna ng diling dalo, ding pastol ning Bethlehem. Makidwang king makapasubaling sala ning Espiritu Santo, makidwang matatag a kasalpantayanan, ing tiplod king labod ning Ehipto, banay itakos at isalikot, king kasbo ning ngari, apapapate king Dios anak. Makidwang matibe kasalpantayanan, inyang Yose magmulayang mitatag kapanintunan king Nazaret, apanese no king Hindu at king Keyang anak. Uli naniti, Yose mayaos yang taong mapangaintuliran. Dapat nanuing ulaga na ning mikakarakal a papuri kang Jose, nung ilimpita mo iting sablang may palyari king telaga at serya na ning banal Espiritu. Pamibule, at ika bininyagan, nano at nuan ti karagol at katibe ing kekang kasalpantayanan. Makanano mong tatanggapan ing kapagsubukan at telaga ng Diyos para keka. Matibe niya kaya ing pundasyon ning kekang kasalpantayanan, bang alang puwersang makalasak kanite? Talakad kamo po. Banlalong tumibe ang kasalpantayanan tamo, ngatang sumabi kang San Jose. Panalangin king mumunang aldo, o misnadego na santo, uliran ding mapangaintuliran na mabibiyay king kasalpantayanan. Gisingan mo, king kekang pangatawo, iting masampat akaniwan, talakaran misang mipnong katatagan, ing kekeng kasalpantayanan, maging sagisag nesa ning kekaming kapasngawan at sikanan, king hanggang kapagsubukan ning biye. Itisan ng kasalpantayanan mi, maging panibatanin ni maglapo grasya, amatuyid kaya kami, at tumayid kaya kami, king biye alang kapupusan. Amen. King kataymikan, adwantamong eni, ing grasyang pagnasan kamtan kaniting nobena. Ipamiya tso kabanwa, misambaning lagyo mo, datan kaya kaming kariyan mo, mipamintuaning loob mo, kaya tisuli pantibanwa. Ing kakanan mi king aldoldo, ibiye mo kaya kami king aldo ang eni. Ampon ipatawad mo, kaya kami ring sala mi kaya ka. Antening pamamatawad mi, karing mi kakasala, kaya kami, emo kaya paisawal king tukso, nunay kabos king sablang marok. Amen. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ginong Diyos at tsukeko, nuan ko karing sablang babay, at nuan niya pa naman ing bunga ning atyan mo, Yesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Ipa, ligaya king Anak, ligaya king Espiritu Santo. Antimoing sadyarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilanman, manggaman king alananga. Amen. Panalangin na pamupos. O katula ko kasi, kairog-irog kong tangalan, ngeni nga kakitda kang misna king kalam at grasya, nuan ka ring sablang angeles 10 santos. O kanwanan ning katawan mong malinis, mabiye altar ning Diyos, aparati ng paghiligan ning kalinisan na hostyang manatbos king meto ketawan. Nuan laring matamong minunang diling menakit, king materang panenayan ding tao. Nuan laring labi mong minuma king lupa nitang era kararagling alapitan ding angheles. Nuan laring balugbog mong maralas me karandam king malayasbok ng Yesus ketang makayamang amanong tatang. Nuan niyang dili mong maralas me kisabi kang Yesus. O katula ko kasi, king ika ing makalmang pinili ning Diyos, dapat king mangatas at tungkol. Dapat ganakan mo sang maligayang santo, king mapalad ko. Nung makasapalala ko, king mata sa kamalan. Laso utang mo iti, karing makasalanan. Uling nung epin, ing pamanatbos na kaya katamo, esa maging pungol ing anak ning Diyos.
At emo naman sa akalmon ing kinawalmet sinese king pagalmot puyot. Inyapin ampunan mo kesa kalaguran na santo, idawon mo sa ing pawas mo't pagal, kalangkap ning kakamal-kamala na daya ning ginutang Heso Kristo, ulo ning pangakabos ding kaladwami. Emo kesa po pabostan, malugod ming santo, panlualo mo kesa, kabaning biyemi at ampunan mo kami, lalong-lalo na king kamatayan ni Yanasa. Mesindak ka ang pumisdan, inyang ikit meng milamnan. Esposa mong kalinis-linisan, bista't timtiman kat banal. King antikaniting sindok, itaning keko mimingat. King angela pepaulat, maging tauyong matuyog. O Jose, esposong banal, lingin dun ning miglalang, king biyemi at kamatayan, ilalo muket ampunan. King lagyo ning ipam, po ning anak, ang po ning Espiritu Santo. Amen. Amen. Bilang balayan amitipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po, pakasgiraduan na isulat ka rin kaya katamong contact tracing forms, inkompleto ang pong updated na detalye. Din kaya katamong seat number, pakapaskil laking lalam da rin kaya katang luklukan. Dakal pong salamat. Mayapayabak po kaya kayungan. Mitipon tapong ngeni batayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos, kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Florentina Alvis, Adria David, Zenaida David, Mendoza family, Roque family, Pangan family, Elaine Mendoza Pangan and family, Engineer Peter G. Nepomuceno and family, Macapagal family, Celso Florentino, Vilma Ocampo, Jimmy Balahadja, Macho Timbol, Alfie Timbol, para King Aldo anibersaryo ng karelang Kebaitan Dadi, Charvi Galion, Sara Cortez, Crisa May Galion, El Dominic, Nina Trinidad, para king physical ang pong spiritual pamisalamat ng Apong Pio and Imang Auring Between and family, para king kapaldanan pamikakatawan ng pong spiritual ng Most Reverend Florentino G. Lavarias, para king kayadanda at pamantabe ng Banal Espiritu, darin pamilya at kakaluguran ng Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, HRP staff and mandated organization, Rodolfo and Vice Governor Lilianane Pineda and family, Governor Dennis Sanyoli Pineda and family, Rosel Pineda, Cecilia Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Francia Manyalak, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Seaman Daniel Christian Hart, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Ira Between, Gina Between, Aurea Montalvo, Joser Quezon and family, Gerald Quezon and family, James Quezon and family, para king malalagwang kapaldanan dari Herminia Reyes, Ashley Maria Kalingo Boyle, Emmanuel Buan, Arnel Buan, Richie Pablo, Nilo Kiambao, Wilma Reyes, Willie Lafuente, Rexy Guerrero, ganakantala naman ding kaluguran tamong mayango na be, lalong-lalo di Teresita Wilkerson, Johnny Uy,
Aurora Nepomuceno Valdez, Ricardo Tan, Monsignor Cosme Betwin, Monsignor Andres Betwin, Jose Joaquina Betwin, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong and Emilia Santiago Gonzalez, Francisco de Choco, Natividad de Choco, Josefina de Choco Tolentino, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bungkeng, Edward Yao, Santiago Thay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Simeona Corazon, Josefa, Vicky Manalili, Abraham Tayag, Eugenio II Suarez, Manuela Suarez, Jose Sensing Suarez, Adoracion Tayag, Renato Tayag Sr., Sofia Suarez, Casimiro Meneses, Agapito Meneses, Teresita Camaya, Teresita Punzalan, Fernando Camaya, Rosario Yamson, Chito Reyes, Reynaldo Reyes, Juanito Buan Jr., Soul Nears the Gates of Heaven, Manalito Gueco, Carlito Mendoza, Conrado Estrella, Edgardo Armelo Efren Sr., Elizabeth and Bienvenido, Virginia and Apolinario, Lagrimas and Rustico, Juan and Teresa Nepomuceno, Jaime Velasquez, Gorgonio Marquinez, Jose Marquinez Sr., Herminio Valdez, Angelica Nicole Yutuk, Francisco Yutuk, Ricardo Bermudo, Victoria Bermudo, Leocadia Bermudo, Alexander Valdez Co. Paz Jr., Gloria Galang, Romeo de Guzman Naco, Stephen Cross, Chodorico Nerja, Antonio Nerja, Del Cole Layson, Dante Benitez, Candida Miranda, Arvin Villesa, Maria Luisa Villesa, Oscar Bondoc Sr., Manuel Gabarda, Renren Gabarda, and Gracia Viloria, Grenimir Grivas, Remedios Marquez, John Daryl Layug, Leocadio Marquez, Abraham Tayag, Narciso Concepcion, Maximo Quizon, Alicia Sanchez, Jesus Sanchez, Ruby Rosa Sanchez, Natividad Agustin Beltran, Glenn Agustin Beltran, Alejandra and Faustino Agustin, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, pangadita lading sablang kaladwa, lalong-lalo rin mangailangan king pakalulu ni Ginoo. Ing magmisa tamo'y Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez at Reverendo Padre Mark Christopher M. De Leon. Jesucristo
Kilagyonig pang paning anak, ang paning banal Espiritu. Amen. Kapatad, pinili na ning Diyosig pang agpangking para sana at pepabanalana king kapamilatan ning Espiritu na ban mamintu kang Heso Kristo. Layon may linis king pangapisikan king Diana. Ing grasya ampong kapayapan, mantabiasan ng labis-labis kaya kayungan. At kaya ka antemoren. King upayan ning Ginoo, dinatang na ing panawod ning pamandatang ning bayong mal alarawa ng San Jose kaya katamu, may pili ining pamandatang kayagnaning Year of Saint Joseph, ing ikang dinalan at 50 banwa panga lagyo ng San Jose, anting patulunan at igpa ning banal akapulungan. Kapatad, nginigampanan tamo ing pamamendisyon king bayong larawan ng San Jose, kini Holy Rosary Parish. Manalangin tamo, ing Ginoo, yeng kakatamong talasaw, Inginu amengawa kimbanwat yato. manalangin tamo. Ginoo, dirinan meng maragulatula ing banal akapulungan mo, karing kang banal. Ing biera keti sulip maging pialimbawana ni ning pamanuki king bakas ng Jesus ay anak mo. Ing tagumpe akim tanda, tagumpe na ning kang grasya. Bendisyonan me iting larawan ng San Jose, igpang talaingat. King saok ning kayang panalangin, patatagan mo sana ingke kaming kapaniwalan, diyayan ingke kaming kapanayan, at pakalukwan ingke kaming lugod. Kanita kwaming mibilang karing panwana ning ebanghelyo mo, karing magnasa king kayarian. Itiyadwan mi, kapamilatan na mo rin Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin tamo. O Ginong Diyos, kingalanangga mong kabias na nampong lugod, pinili may San Jose maging esposo na ning Nuana Birhen Maria, induning anak mo, akamtan minaman sana yung kasaupan ding panalangin aking banwa, at amasan minaman yung kalingapan na kitiking yato. Itiadwan mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Yeso Kristong anak mo, amabibiyat pong magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ng Deuteronomio. Deti ilaring amanong sinabi ng Moses king balayan. Ngeni o memalen ng Israel, nga ng Moses. Pamintuan nyo lang anding kautusan at tuntunan at tuturo ko kaya kayo, ban kayo mate, at kaya kayo yang abandi, Ingabon, ababyan na kaya kayo ng Gino, in Diyos daring makatwayo. Tiro ko langan kaya kayo ring sablang kautusan at tuntunan, nung makanano na lang sinabi kanako ng Ginong kanakong Diyos. Tuparan nyo lasana king gabon aluban nyo, banban dyan. Pamintuan nyo lasanang mitmong katapatan, ban akit daking aliwang bansa, ing kabiasnan niyo at belwan. Potang damdaman da na lareting kautusan, sabihan da, tune, biyasaya iting maragula bansa, at ating yang pamanalastas. Nino mong Diyos na ning isano mang maragula bansa, ing malapit at tagad makibat, potang mamaus tamo. Bukod mo ing Ginong kaya katamong Diyos at isanong maragul abansa, ing atin kautusan at tuntunan, amit mong katuliran, nung emo rimbinggitang kungeni kaya kayo. Dapat mingat kayo at maging alisto kabambiyo. Poto, akalingwan nyo larimbage, haikit daring matayo. Sabihan nyo la karing anak yu at karing apuyo. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Purian me ing Ginoo o Jerusalem. Purian me ing Ginoo o Jerusalem. Purian me ing Ginoo o Jerusalem. Purian me ing kekan Diyos o Sion. Ya ing patibe ka rin kekang pasbol at bendisyonan na lang kekang anak. Purian me ing Ginoo o Jerusalem. Potang mutos siya, agad iting matutupad ketiking yato. Antimong bulbul tupa, ing yelong para lana. Antimong alikabok, neng sasambulat na. Purian me ing Ginoo o Jerusalem. Paralana ing amano na kang Jacob, ding tuntunan at kautusan na kang Israel, karing aliwang bansa, iti nagewa, ero akikilala ring utos na. Purian me ing Ginoo o Jerusalem.
emu bukod king tinape ya mabibiye ing tao, nune king balang amanong manibat king asbok ning Dios. Ingginuman tabeya ke kayo. Pamamasang iba't king maya pabalita, agpang kang San Mateo. I Jesus nga nakaring kayang alagad. Eyo isipan king dinatangko bakem payalan kabaldugan ning kautusan o ing tiro daring propeta. Dinatangko eban payalan ko lang kabaldugan nune bako lang iganap at tupuran deti. Ing katutuan sa sabihan ko kaya kayo, matdaya naman ing banwa at ingyato ni metong mang tuldik o metong mang malatinang gulis ning kautusan eya mabura hanggang matupad ing para sana. Uli na niti, ninuman ing taong labag agyang kimalating dili kareting kautusan at iturunay makanyan karingaliwa mabilang iyang mababang dili king kayarian ning banwa. Ing ninumang tutupad kareti at ituruna ing makanyan karingaliwa, ita ing makilalang peka maragun king kayarian ning banwa. Ing maya pabalita ning Ginoo. Papurian ke ka o Kristo. Good morning po kaya kayangan. Maya payabak ning Diyos po kaya kayangan. Mi deklaraya ing Year of St. Joseph, dineklara niya pong Pope Francis, ing kakatamang Santo Papa, at inyang may balita na ating datang amal alarawan ng San Jose, may gumpisa na ko pong may humbira bala ko datang ni. Inumpisan ko pong kumbiran detang ating lagyong Joseph. Kaibat na po nita ding EMDC king kakatamong parokya, lalong-lalo na ding tatang. Kilub na po ning adlom Domingo, mag-aral kami alas 2:30 ning gatpanapon, inyang bisan ni patudtud kuling Domingo. Inausta ko king kwarto ko. Kaibat po si share ke ing gospel para Domingo. Ipapag-share kami kaibat itang last part na ning kaya kaming sharing, yapin ing tungkol kang San Jose. At nano po ing linto king kaya kaming sharing, ikit mi ditak mo pala yung balumi kang San Jose. Tutupin esposo na iningindong Birhen Maria, the foster father of Jesus, igpang talaingat talaiwi,
yaing patron saint ng Universal Church, na iya is a just man, at atimpong kutang tarining kayabi akong magaral muna naman, matwaya o yanakyo. Matwaya San Jose o anakyo. Teenager o kaya siguro mga 20 years old. At no po kasanting-ting sharing daw. Pati ako may biyasa. Nanuitang lili at inyang sampaga o neng eneman siyempre masakit siya pong lawan itang sampaga ketang tukod na o ba't at inyang lili at inyang sampaga o reta po ring mapila na linto king kaya kaming sharing niya po at pakibatan mila e kuno po siya ding pakibat po at amirastang alas 12 keni at metong po kareng anyapin paksabyan ko lang mag-aral tamo nga ako. Mag-aral tamo, magsakripisyo tamo. At inipong ishare ko kaya kayo, dininanda ko pin metong nga libro o inipo Consecration to Saint Joseph. Inya pong basan ke, meging malino ingegana-gana. Po. Bakit i-consecrate tayo? Lalong-lalo na po ring tatang, i-consecrating karelang sarili kang Saint Joseph. Ating metong kareng ikit ko po basa ko keni that Saint Joseph is the terror of demons. Mamakaнаnuita nga ako. Terror of demons. In balo ko po, in kamatayan, nganapin, Death is the king of terror and the terror of kings. Yan po. Uling pitatakutin yung kamatayan. Death is the terror of king and the king of terrors. Makananuyang linto ito. Isip-isipan kayo po, kay bakit i-consecrate tayong kakatamang pamilya, lalong-lalo na po ding tatang, bakit kaya nga ko? Inya pong i-guide na po ng librong inim po yung Holy Spirit. In metong ka rin kutang kuyapin, ding metukso iyadan ng po yeba eh. O ba't ken New Testament, dening miyasawa iyadan ng po yeba, o ba't ken New Testament, Jesus inganak ang po'y ngindu, alane maning tatang. Kailangan po rin metukso, ing birhen ang po kay San Jose. Uling ding metukso keng lumang tipan, yapiniyadan ng poyeba, miyasawala. O ba't ken New Testament, ing babae, ing birhen, ang po pa Jesus, no karini San Jose. Metong po karang inisip ko, yapin talagang dening at lu, tutupin po malwat na in kakatamong consecration to Mama Mary, atin pang twin hearts, Jesus and Mary, pero lay Saint Joseph. Kani po papakit na, they have only one heart, Jesus, Mary and Joseph. Bala mo makakalingwan niya Saint Joseph, pero now is the time to consecrate our families, our parishes, our dioceses to Saint Joseph. Bakit po uling ing metong kareng sinabi da, kailangan pin i-consecrate tala, ding tatang, ding pamilya, uling ing maragul a problema, ay atsuking libutad tamo keni, ngeni yapin po ing pamilya. Satan first attacked
the first family, Adam and Eve. Palagya ko po, agyang makabili kene nung Jesus, tikswanin ng demonyo, ing birhen may tuksuyana naman. Ising Joseph may tuksuyana naman. If you are a just person, banal kang tao, a righteous person, malyaring nakatuksuan ng demonyo. Nyay Jesus, tikswanin ng demonyo, po sinambot. Mama Mary, indo ng Jesus, agyam pong makabili kang Bible, ako'y sipang ko, tikswan niya muna naman ng demonyo. Makanyan muna naman kang Saint Joseph, itamurugong anyang igrit ng Anghel Gabriel, na iya kaglia, makanano kong kagli, metong kong dalaga, medyo sisingit na ka rin ng demonyo. Ala kong asawa nga na, makanano kong kagli, muktot at manganak, nung ala kong asawa. Mekad sisingit na ka rin demonyo. Kay Batisan Jose, inya pong abalo ng kakaglini, ing birhen, kakawanyana ni, silently, secretly, kakawanyani, ing birhen Maria, o itay tukso na ning demonyo, potang mimisip na kang makanano ini, kakawanya na ni, pero may sambut siyang ing demonyo. Nya kini po, kening libro, metong kareng sasabihan na, now is the time of Saint Joseph. Kanita po pisasabihan dani, kilob na ning 150 years, o ning dakal no pong papa, dineclare na ini oneng ere dirinan marakal a oras ampong atensyon. Now is the time of Saint Joseph. It's time for total consecration to Saint Joseph. Nga na po. Kay ba't nga na nanumay sangkan? What are the reasons? There are two reasons, abi niya na po Kenny, mumunang dili. We need the spiritual fatherhood of Saint Joseph to help us promote and protect marriage and the family. Nga na po, marriage and the family have always been under attack. O ini po, many people no longer know what it means to be a man or a woman, let alone what constitutes a marriage and a family. Baluyo pa yung pamilyang yan ni karengalwang bansa, ing lalaki, ing babae, ang po pang aso. Dengaliwa, lalong-lalo na po king Europe, eno bisang mga anak, mas burideng sesen ing aso kesa king anak. At ngayon po baluta mo ni, miuso na ing same-sex marriage. Paneke pong explain ini, inyang ikit nining Diyos, iadan magdilidiliyam, nga na, it is not good for man to be alone. I will give him a suitable partner. Kaibat, in short, nanong binyan ng asawa kang adan, metong yang kabayo, alipo, metong yang damulang, alipo, lalaki adan, dinina ng asawang lalaki, alipo, ing binyan ng asawa, babae, po, lalaki. Amen. Nga ngeni po mamaliwag nga ng
Sister Lucia dos Santos, the longest-lived visionary of Fatima apparition, nga na po, the final battle between the Lord and the kingdom of Satan will be about marriage and the family. Magumpisangan ken po keng pamilya. Pamilya. Burimeng maging mayap at banaling pamilya. Pabanalan mo paring may asawa. Bayo po yung mabilog a pamilya, kailangan ding may asawa pa mo. Ing babae, ilaw ng tahanan. Ing lalaki, haligi ng tahanan. Inyapin po importante ni keningan magumpisa. King pamilya. To combat and overcome Satan's deceptions, the church needs Saint Joseph. His example and protection are the only way out of the confusing mess we are in. Nga na po, who else can we turn to who can help us understand what marriage and the family are all about, if not to the head of the Holy Family and the terror of demons? In tatang, the head of the family, yamu po ing lapitan, yapin ni Saint Joseph, the head of the Holy Family, tutupin ing pekasentro i Jesus. Yapin maging banalya ing pamilya, uli ng Jesus. Without Jesus, there is no holiness. Yapin ni Jesus, yapo yung pekasentro. Pero inaus nining Diyos, isa no se. Po, para bang kanita, yang ing mingat, yang ing mamye proteksyon, ing lalaki, ing tatang. Ing kadwa po, so ing mumunaw, yapin po, we need the spiritual fatherhood of Saint Joseph to help us protect marriage and the family. In kadwa na pong binyasangkan, why Saint Joseph? Why now? The entire world needs to be re-evangelized, including the vast majority of baptized Christians. Saint Joseph was the first missionary. Saint Joseph was the first missionary. Siyempre po, yung miningat kang Mama Mary, ang popa, king anak, ing ginutang Yeso Kristo. Yang mismo dinala niyang kasakitan, na numan itang belwa ng San Jose, siyempre po tuturwanan niya na naman ing birhen ang popayng anak, kareng Diyos, ing tatang, iya po ing tuturo. Nyay Saint Joseph, iya po ing tinuro. The first missionary is Saint Joseph. Po? At iya po dininan ng proteksyon ing sagrada pamilya. Nyapin po kailangan ma-re-evangelize siya po ing pamilya. Pamilya. Po? Now is the time to consecrate yourself to Saint Joseph. Aliwa mo po rin lagyong Joseph. Aliwa mo po rin tatang. Nune itamungan. Consecration. Nano po yung consecration? What does it mean for a person to be consecrated to Saint Joseph? It basically means that you acknowledge that He is your spiritual father. Saint Joseph, iya po yung kakatamang spiritual father. Ay tapon kay bat nga na
and you want to be like Him, to show it, you entrust yourself entirely to His fatherly and paternal care so that He can lovingly help you acquire His virtues and become holy. Potang i-consecrate tayong sarili tamo, so panakata mo, itasanang maging kawangis tayo is Saint Joseph. O ini po yung consecration, atin pong mengutang nga na po tagalang may ngalaluing birhen. Ating kasing consecration to Mama Mary. Po tagalang in talagang mga laloy Saint Joseph. Siguro sasabihan na, o ba't kang Mary kukonsecrate yung sarili yun? O ba't ka na ako ali? Ela kaya mi pati. Nano po yung peki ba't na kini? Mary is your spiritual mother, and Joseph, Saint Joseph, is your spiritual father. The spiritual fatherhood of Saint Joseph is extremely important for your spiritual growth. Total consecration to Mary is not diminished by total consecration to Saint Joseph. Mary wants you to consecrate yourself to Saint Joseph. Everything you have given to Jesus and Mary can also be given to Saint Joseph. Be at peace. The hearts of Jesus, Mary, and Joseph are one. Bala mo po itangkeng kasal, ing lalaki nga na lakwana laringkeyang pengari tatanang po'y mana, ating lalaki makiabi king kayang asawa ing babae, at ilang adwa maging metong lang. Nyapin, ilang atlum, Jesus, Mary, and Joseph, they have only one heart. Potang i-consecrate namin sarili tamo kang Saint Joseph, akawang istala king lugod, akawang istala king karelang pamirapat dapat. O itapon, So, dakal po salamat kaya kayo, ngining tinabon kayo keng first day of our novena. Pangadita mo, sana akawangis tayo is Saint Joseph. Amen. Kapatid, ing Diyos migsalita kaya katamu at paratiyang magsalita kaya katamu kapamilatan ng Biblia adwan tamo ing ibuklat no ring kaya katamong kaisipan at puso king kayang magligtas ay amano nga tamong manalangin Ginoo, sopan mo kaming tupad at turo karing kaya kang kautusan. Ginoo, sopan mo kaming tupad at turo karing kekang kautusan. Para karing obispo at pari, manakit lasan ng oras akaya panalub, ban magaral at mibule king Biblia, barong apakan ding karelang tawan king amano ning Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, sopan mo kaming tupad at turo karing kekang kautusan. Para karing pantas king pamagaral king Biblia, di na no sanang inspirasyon ng banal na Espiritu, bara katamong arinan malino at ustong pamisalese king amano ning Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, sopan mo kaming tupad at turo karing kekang kautusan.
para karing mau king amano ng Diyos, manakit lasan ng metong amayap adya, Diakonong Felipe, amisa lese karela king mayat ng balitang Jesus, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, sopan mo kaming tupad at turo karing kekang kautusan. Para kaya katangang ding kaya katang puso, antimoring karing alagad ning Emmaus, milablablasan na kabang ding kasulatan, mipalino laki katamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, sopan mo kaming tupad at turo karing kekang kautusan. Ngeni adwan tamo ing kaya katamong sariling kapagnasan. O Ginoong Jesus, o amano ning Diyos ami katawan tao, at ikaking kasulatan, antimonong makanano kang atsyuking konsagradong tinapi at alak. Ibuklat mo ring matami, ban akilala at aluguran da ka, ikang mabibi at magari, manggaman king alanangga. Amen. Manalangin kayo kapatid, baniting kakatamang dawon, matanggap yarapaning Diyos, igpang mayupaing totoo. Tanggapanasan ng Ginoo iting daon karinggamat mo, king kapuri ang pong ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, ikamisanang umenang midawn kaniting sakripisyo ning kapurian, sa upanda kami sana ring panalangin ng San Jose, ban agampanan mi ing misyon apig katiwala mo kaya kami, uling penibala mi ing anak mong bugtong, king makaigpanang kalingapan ketiking yato, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo mantabi kaya kayo, At kaya ka antemoren, itasyula ring puso yo, makatas na la king Ginoo, pasalamatan tayo ing Ginoo at Diyos tamo. iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin, karapat dapat ang pong matulit, sukat ang pong makakabos, ing pasalamatan da ka,
king sablang penanditan pong numan karin, o Ginoo banalay pa, alananggang Diyos, alubos mayupaya, king kapamilatan ng Kristong ginumi, king pamagmasusimi kaniting Kwaresma, kamalyan mi tutulid mo, at kaisipan mi yayat na mo keka. Sasopan mo kaming sumulong king kabanalan, at yampang meke kami ing kalam ning biye alanangga, kapamilatan ng Jesucristo, akya kaming Ginoo. Ulinita kambeda ring sablang banal, ampong anghel, paligayanda ka, at alangtok ng ngamingan pupuri. Ikapin ing banal o igpa, ating metong lialangan matampanakang pupurian, uling king kapamilatan ning anak mo, Yesu Kristong ginumi, aking upaya ning banal ay Espiritu, pagkalaman mong biyeing sabla, layon pabanalan mo, alakang tuknang mititipon king kapulungan mo, banketa manibat king kayaslab ning aldo, angga king kayalbog na, ing dalised dawon, biyampangya, king ikaligaya, ning lagyo mo. Ulinita, oikpa, ipanigapumi, palukob ampong pabanalan mula, king Espiritu mo, reting ayin adarala, ampong daraon mikeka, ban magawalang katawan, ampong daya, ning anak mo, Yesu Kristong ginumi, amin nabilin kaya kami, king pagmasusyan mila, reting misteryo. At atendanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, kinwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri, piraso ning tinape, dinwang na iti karing disipulo na ngana, kwanan niya iti, ikayungan at kananye, uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamatan akat pinuri, dinwang na iti karing disipulo na ngana, kwanan niya iti, ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo at alananggang tipan, amibubu para kaya kayo ampong para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti,
king pamigagana kayo kanako. In misteryo ning kasalpantayanan, inyang ining gaganakan mi o mapamakalulong igpa, ing makaligtas ng pamaylasan pong kamatayan ng anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebye, at ing pamaytas na banwa, at layon makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, daraon miyakya ka bilang kapasalamatan, itang babiye ang pong banal as sakripisyo. Baliktan ming mipnong pakalulo ing ain ning banal akapulungan mo, at kilalanan me ing midaon king Biena, paulining sakripisyo ning kamatayan na, birian mo kaming misut keka, pagkala mo sana, king ikaming mipasiknangan king katawan ng pong daya ning anak mo, mikapnuan kami king banal ng Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawan na kami sanang maging meto mong alananggang daon keka, at papalirian na kaming mirakayanan, kimpimamanan ding banal mo. Muna, kambening nuan a Maria, kapilan man Virhen ay indo ng Diyos, kambenan San Jose, ing kayang esposo, kamberin nuan mong apostolang po maligaya mong martir, kambenan San Fernando at ing banal, paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasopa na lampatan at king arapan mo. Oy pa, iti sanang ayining pangasot mikeka, pasalungan na yung kapayapan ng pon kaligtasan, ding sabla ki mabilugayato. Pasiknangan mesa ng king kasalpantayanan ng pologod, imbanal akapulungan mong kasalukuyan maglakbeke at king yato, kambening talasuyo mo i Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing kaya kami Obispo ing Merito, ding sablang Obispo, pari, ing kaya kaming pura paroko yamong Noli, at ing kaya kaming kayantabe pari yapong Elmer at yapong Marvin, ding sablang diakono, at ning mabilog ka kapulungan, agewa mong sariling keka. O mapamakalulong ipa, pakiramdaman mo yung panalangin niting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo, lunusan mo lang mga tipunan din sabla mong anak, nula pa man makasawot. Malugod mula naman sanang tanggapan king kayerian mo, di mayang biyeming kapatad, ang po di sablang sino yung keka, ang memon na ketiking yato. Karin mi panayan, imirakayanan kiligaya mong alanangga, potang pulisan mo ng lubos, ing luwa ka ring matami. King Aldoita, tangalanda ka o Diyos mi, antimonong makanano ka, maging kawangisda ka kapilanman, at puryenda ka nga lang kapupusan, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalubuking yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng kambenan pong kaya, kagum ning banal Espiritu, sablang parangalan pong ligaya keka, o Diyosig panglubos mayupaya, manggaman king alanangga.
Ngeni manalangin tamong mipnong kapanaligan ang pong lugod kingig pa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami king sablang marok o ikpa, malugod mong ipagkalog ing kapayapan king panawon mi, ban king kasaw paning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabiyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ampong pagsadyan miya, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapagligtas mi, Yesu Kristo. O Diyos sa igpami, ing Ginoong Yesu Kristo sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko lalakwan ko kaya kayo. E mula sana babalik ding kasalanan mi, noneng pansinan mo ing kasalpantayanan ing banal mong kapulungan, at pamayapan ng pong pisan metungan mi, agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyan pong magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabe sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka ante mo rin. Ipakita mo pong ini, ing pamisasan metong tamo, king lugod at kapayapan. Kapayapan po, kaya kayo nga kapayapan. Makalulwan mo
Nyo ing kordero ning Dios, nyo ing milalako king kasalanan ning yatu, nuwan laring mayaws king apunan ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap ka, dahil patikas mi ang mano mo, kumayat na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Paganaka po para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC, ing lumapit kaya kayo, inya manatili kayo pong kareng pwestuyo, para karetang makasadyang tanggap king banal at pamakinabang, manatili kayong makatalakad at iatyat laring palad o gamat, para karetang etanggap, malyari tamo pong luklok o siklod king panalangin, ala na pong magsalita, kabang makinabang. Salamat po. Manalangin tamu. O Diyos ay pami, kaniting kapigaganakan kang nuana San Jose, ipanlualumesa ng alangtok ng at malugod mong pamanatilyan ing kalam mo, king kabilugan na banal akapulungan mo,
Amasayang magmasusi ngening birian meng mesese nisan pa, king pamangan ay nampang mo kaya kaniting altar. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Memorare kang San Jose, ganakan mo o kalinis-linisan ay esposo ng Maria, kapilanman Birhen, malugod at talalingap kung San Jose, ing kapilan paman e pamerandam, ingatin linapit king kayampunan mo, ay mo sana tinanggap kasngawan, manalig ulinita, king kayapan mo, lalapit ko keka, at mapakumbabang manigapu keka, emula sana pisa sa wili ringaklis ko, king pamangailangan ko, o ikpanang talaingat ning talapagligtas, nune malugod mo lang tanggapan. Amen. Amen. Ingino mantabiya kaya kayo, At kaya antemoren. idukoy laring buntokyo at manigapuking bendisyoning Diyos. Ing Diyos, aligayang pong tularading sablang banal, bendisyonan na kayong alang kapupusan, ikayong sablang biryanang magmasusi kaniting kayaldawan. Amen. Milisya kayo sa naking sablang panganib, king kapamilataning panalangin daring banal, at mabiyasa kayo sanang may biye king kabanalan, king kapamilataning alimbawara, ba kayong mayakit babiya kasuiwan, kapilan man king Diyos, ampong karing paratang tao. Amen. At nung akamtan nyo na kamberangan karin banwa, ing tulang alang kapupusan, mi pamatulan niya sana ing banalakapulungan, ngening balo na king ding anak na makaya kumla karing anghelang pong banal, king alananggang kayapan. Amen. Bendisyonan na kayo ning Diyos, alubos mayupaya, ingig pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Umen na kayo king kapayapan, mitutuburan kayo. Salamat, King Diyos. Para apanatilyan tamo, ingustong laut, king bawat metong at metong, pakisabi mi pong manatili tamo karing pwesto at panayan talaring asherets, ituruda po kaya katamo ingustong dalanan, palwal, king kaya katamo pisamban, paga na kami po na etala kakalingwan babaldog ning forms king kawo na makakabit lela daring pasbol, dakal pong salamat. San Jose, tanod ni Maria at ni Jesus, kami rin ay tulungan mo. Hinangan mong hiwag ang dulot ng Diyos, maginang binigay sa'yo. At dahil
Kinglingap mo, panibalaming biyemi. Kinglingap mo, maligayang San Jose. Namdam ka sa kami at maminatan, bankamtan ming kapayapan. King Nazaret, pambening Juan Naviret. King Nazaret, maligayang San Jose. Niño Jesus, yang sinesemu, king mit mong lugod, tune ka pintalaingat ning sulu. Kasimplian, kalulong karpintero. King kasimplian, maligayang San Jose. Obrang mayabing depat mo, obrero ning Ginoo, obra't panalangin di nabunbu. Naniwala ka, King Diyos at pangahuna, meniwala ka, maligayang San Jose. Maestra ning panalangin, makiramdam kesa, at tugiging awos ning Diyos ipa. Maestra ning panalangin, makiramdam kesa, at tugiging awos ning Diyos ipa. Kinglingap mo, panibalaming biyemi. Kinglingap mo, maligayang San Jose. Namdam ka sa kami at maminatan, bankamtan ming kapayapan. King Nazaret, pambening Juan Naviret. King Nazaret, maligayang San Jose. Niño Jesus, yang sinesemu, king mit mong lugod, tune ka pintalaingat ning sulu. Kasimplian, kalulong karpintero. King kasimplian, maligayang San Jose. Obrang mayabing depat mo, obrero ning Ginoo, obra't panalangin di nabunbu. Naniwala ka, King Diyos at pangahuna, meniwala ka, maligayang San Jose. Maestra ning panalangin, makiramdam kesa, at tugiging awos ning Diyos ipa. Maestra ning panalangin, makiramdam kesa, at tugiging awos ning Diyos
ipa. Kinglingap mo, panibala aming